Wakristo wengi wameondolewa kwa imani ya kutoamini maombi. Wamewekwa kwa imani ya kuamini vitu kama maji, mafuta, chumvi. Lakini ningehitaji nikuambie, hiyo sio imani ambayo Mkristo inapaswa ajengwe juu yake. Imani ambayo Mkristo inafaa ujengwe juu yake ni imani ya kujua kuomba. Ukiamuka uombe, ukilala uombe. Lakini saa hizi unakuta mtu akiamuka aombi anajipaka mafuta, akilala aombi anajipaka maji na mafuta. Lakini hata Yesu Kristo hakufundisha mitume kutegemea mafuta na maji, aliwafundisha kuomba. Sio nyakati hizo ati mafuta ikukuweko, ilikuweko, lakini Yesu aliwafundisha mitume kuomba. Kwa nini hakuwafundisha kutegemea chumvi? Kwa nini hakuwafundisha kutegemea maji? Kwa nini hakuwafundisha kutegemea mafuta? Aliwafundisha kuomba. Kwa hivyo ukihitaji ukuwe Mkristo sahihi, ni lazima ujue kuomba na ukuwe mtu wa kupenda kulisoma neno la Mungu. Utasaidika.